ngiye guhereza ikaze kuri YouTube channel. Abaminisitiri b'igihugu cy'u Rwanda barateranye by'umwihariko banzura ko impamvu iri gutuma ahanini insengero zinafunze ari uko abantu benshi bajya bakunda kwitwaza Imana, bakitwaza Bibiliya, ugasanga abantu birirwa bahanura imperuka. Ikindi kandi ugasanga abapasiteri biba amafaranga y'abaturage bakayarya, ugasanga nk'urusengero rumaze imyaka 10 abantu batura umunsi ku munsi, ariko babaza kuri konti y'urusengero ugasanga nta n'ibihumbi 500 biriho. Bakaba bibaza rero aho amafaranga yagiye, akaba ari naho Perezida Paul Kagame yashingiye avuga ngo amadini y'igihugu cy'u Rwanda, abapasiteri bayo ndetse n'abadiyakoni ni abasahuzi kuko biba abaturage b'igihugu cy'u Rwanda. Reka nguhereze ikaze muri ibi byemezo by'iyi nama y'abaminisitiri hano mu gihugu cy'u Rwanda, turebere hamwe impamvu banzuye ko insengero zishobora kuba zigiye gufungurwa ariko mu gihe bakurikije ibi ngibi, ndetse hari n'ibindi babiyamye ari nabyo tugiye kugarukaho ndetse by'ingenzi muri iyi nama y'abaminisitiri kuri uyu wa gatandatu z'ukwezi kwa 2025. Inama y'abaminisitiri yanzuye ko nta muntu wemerewe mu rusengero kuzongera kwitwaza Bibiliya, akitwaza Imana mu rusengero agahanura imperuka, cyangwa se ugasanga umuntu araje ari kubwiriza abantu akajya babwira ngo ahangaha turi si iwanyu, ngo si iwacu, igihe kizagera ngo dutahe. Ibi ngibi impamvu babivuze, banatanze ingero baravuga ngo muri Uganda byegeze kuba umupasiteri arabyitwaza, atuma abantu bagurisha imitungo yabo, basiga imiryango, abajyana ahantu mu mashyamba, bamaraho igihe ngo bagiye kuzajyanwa mu ijuru, biyicisha inzara, bose barapfa barashira. Rero ni nicyo kintu cyatumye Perezida Paul Kagame ashyigikira abaminisitiri, avuga ko nta muntu wemerewe kuzajya ahanura imperuka, kuko ngo hari igihe babihanura ugasanga abantu benshi batangiye kuba bavuga ngo n'ubundi se ko ahangaha atari iwacu, ugasanga abantu ntibongeye gukora, baretse gukorera imiryango, ugasanga imiryango ije kuzicwa n'inzara, kandi hari abantu bafite imbaraga bakabaye bayikorera, ubu ugasanga birirwa birukanka mu byumba by'amasengesho bajya gusenga, ngo nuko ngo bumvishe ko nyine ahangaha atari iwabo. Yego koko bishobora kuba ari byo pe, ijuru kuko twemera ko Imana yaturemye nibyo, ndetse tunemera ko aho Imana iri ariho iwacu tuzajya, ariko ibi ngibi ntabwo byemewe kuba umuntu yahanura akavuga ngo mu isi ngo ntabwo ari iwacu, kandi tuhita ku butaka tutuho, kandi tukanavuga ngo ni isi Imana yatwihereye niho iwacu, kuko umuntu arapfa hakavuka undi, kuko igiti gipfa nacyo hakavuka ikindi, ntihazagira ikindi kiza tubona ngo iki kindi cyameze ngo cyameze muri cya kindi, ntibibaho. Rero mpamvu bavuga ngo ntazagira umuntu uzongera guhanura imperuka. Reka ngushimire, kitwa Banyindi Isa, uri kuri Rwanda Rumu TV, kora subscribe.